Zajedničke osobine većine planina u Srbiji su velike površine pod četinarskim i listopadnim šumama, pašnjacima, livadama, umerena visina i vrlo prijatna klima i zimi i leti. Kopaonik, Tara, Šara i Fruška Gora su zbog svoje izuzetne lepote i prirodnih bogatstava stekle status nacionalnog parka. Zimski turizam u Srbiji najzastupljeniji je na planinama. Kopaonik. Planina sa čijeg vrha se mogu doživjeti čarobna svitenja. Postala je planina dostupna svima. Kopaonik danas ima smeštajne kapacitete za svačiji džep. Studentski i planinski domovi nalaze se tik uz skijalište staze, baš kao i najluksuzniji hoteli. Izbor je pitanje ukusa i mogućnosti zato što zaista svačija potreba može biti zadovoljena. Ukupna dužina staze je 44 km, a broj ski liftova i žičara je 23. Zlatibor. Planina sa manje strmih terena, ali sa razvijenom kulturom življenja, idealna za zimski porodični odmor. Obilje staza za šetanje i bogatu gastronomsku ponudu, baziranu na tradicionalnim receptima, upotpunjuje muzejska postavka etno sela u Sirogojnu. Pored toga što slikavaju nekadašnji način života, arhitektura zlatiborskih sela čuva tradiciju i predstavljaju ukras zlatiborskih pejzaža. Skijanje je moguće na Zlatiboru. Centar Tornik je tokom zimskih meseci pogodan za prve skijaške korake mališana, ali i starijih početnika. Tornik je najviši vrh Zlatibora, ima 4 staze sa ukupnom dužinom od 5 km, skijališta i žičaru. Nadomak Zlatibora proteže se četinarskim šumama najbogatije planine Srbije, a reč je naravno o Tari. Tokom zimskog perioda na njoj su povoljni uslovi za sankanje, nordijsko i početničko skijanje. Mali nagibi pogoduju šetnji, jahanju i različitim sportskim aktivnostima na vazduhu, čija se čistota rečima ne može opisati. Postoje i kapaciteti za sportove u zatvorenim prostorima, što na visinske pripreme privlači veliki broj sportskih ekipa. Tara posjeduje staze za planinski biciklizam, kao izuzetno zdrave vrste turizma koja ne pravi štetni uticaj na okolinu. Sa svojim karakteristikama, ona je odredište mnogih učeničkih ekskurzija i idealno mesto za rekreativnu nastavu najmlađih đaka. Stara planina urbanizovana je naseljima pretežno ruralne strukture. Seoski turizam zato postaje sve dominantnija i popularnija delatnost ovog kraja. Toplo gostoprimstvo privlači ljude željne mira i boravka u prirodi. Bez obzira na doba godine, seoski turizam je uvek aktuelan. Daleko od gradske dinamike života, buke i zagađenja, Stara planina je idealno mesto na kojem ne treba izdvojiti puno novca za obilje uživanja. Zbog svojih prirodnih odlika i blagotvornog vazduha, planina Zlatar je 2006. godine uredbom Vlade Srbije proglašena vazdušnom banjom. Svojom nestvarnom lepotom, idealnom klimom, čistim vazduhom i zdravom domaćom hranom, Zlatar je idealno mesto za odmor i rekreaciju. Specifičnost Zlatara i njegove staze za skijanje jeste što se ona tako reći nalazi u gradu, u Novoj Varoši. Duga je 500 metara i ima žičaru koja povezuje grad sa planinom. U letnjim mesecima ova planina je popularna destinacija za pripreme sportskih ekipa. Još uvek očuvane i nezagađene planine Srbije su njen ponos, a preko zime i njeno najveće i najprepoznatljivije bogatstvo.